Yesanso ema wakwa babiem ediba Emadek TV so. Enanso no nsem a yede bremo ye nsem bi a broni beka se trending. It's a trending issues bi a ekọ so omanga na mu ne yede bi ebro. Na se wo ye obi a wo social media fan na se wotako social media ye pa ana wotietie news bi kura obon se amanfo nsem omoka se Kumerica. Ne ka Kumerica ya ene mfa. We de eyi Kumasi a chese eye Asante na amanfo binum free Kumasi sisi Kumasi enye Kumasi bi nemum eye Kumerica chese enya asem ketwa a amanfo edi Kumasi totototo America ho a enya asem ketwa kra na akọ social media bo nse nipa bebre na no asema mo kan say United States of Asante a chese enya asem ketwa na Kumerica yi abeya ade bi a chese ya chese eda nipa bi bebre na no ebi mo kire adofosem eni niema pa wo Kumasi enti efre Kumerica na we na sansem we akọkọso ama amanfo ni bi ni mu kura tumi aba abonten abetotototo mrono bi a wo Kumasi a ene sa mrono no ye bobro ni din a na ye de atotototo America nkuro bi te say New York ni New Jersey mo ne sa ye friends nkuro ni ade nyina no amanfo de sa Kumerica edi tototo te say Indiana ne semre na ye bobo nkuro ni bia kire wa kuro bi a wo Kumasi ananse bro ni bi wo Kumasi e friend say amakom no ene wo ko Kumasi a ye say friend amakom bi ye friend Nebraska eno na edin a say amanfo de friend no asuo ye bo a ene ye friend no say Indiana ahodjo eye Las Vegas asokwa eye South Dakota na Ashtown sisi ye friend Ashtown wo Kumasi New Jersey Bantama a ye nyina ye nim no ene Bantama ye friend Bantama Florida adum eye Manhattan ana Brema eye Texas na we nye ngom nko a ene ngura ya toto na je yezi anu kodwu Kumasi a ebro no ewo Kumasi bia na ka se ekura wa America bia no edin eda so te se Mississippi ni ade nyina no ya da tototo se nkure na ye ka asa asem no ya asem bia nka ya agro na asa manfo bi di but ade na kwa kodwiri se kese akoya anije sempa to the extent se ade na be ye trend issue ama Shatawali a oye nyuntuni owo mangana ede aba chese enwom ba ko a wakukuru aba beto abonten a wato nwom ne di Kumerica no na nya nwom keto ame no ka say enwom no trend wo social media ne YouTube gidigidi a na wo ko YouTube sesi a Shatawale nwom a wabo afa Kumerica ho no na ye de number 4th trending a year eda YouTube sesi a enya asem keto a na nwom no ka be pesa ka de nwom no beto ha sei na anka motie nwom ne bi na enam ze obi nwom di no ye ntumi emfa mato na mom ye de link na ye Shatawale nwom no link no obetu video ya say na se openyu ne bi atie a eno anse wo click link no so na de wakọ Shatawale site wo no wakọ akọhwe na abrantie ba ko a wo Kumasi e friend say biscuit ai na sisi ameno ka say na prempe biscuit e wo Germany sisi a wo blogger utie biscuit nsem a wo ka pa fa Kumerica ho dia na chese nya asem ketwa biscuit echeche nkura say mra na okọ high school kura mpo no enam si ne na Kumerica de no se wo mo kọ ananse Kumasi de na ye friend se Kumerica no se wo mo kọ games pa no mu kọ juro na Kumasi high school fo no ene prempe ni wo asefo no na se St. Monica's for guys yi ne yas ne Kumasi guys yi ne guys yi ba bejuru na chese nya asem ketwa ene jamase den na oka akosi se Kumerica ade bi a amanfo emohwi enkohwe enti yezi anu se wo yimfa se wo Ghana ha se wo Tamale se wo Takorade yesi Kumerica the latest America in Ghana amanfo enkonkoye ene se wonni passport ade beko Kumerica mesro pebi na nimanim ya no ye nyina ye nko Kumerica Shatawale enwom no eda video no link na ase obetimi anasa description na ase obetimi ahwe anwuwe bi etie anwom no wahu se ne etie yegusu a ehwe nsem ayokoso Kumerica ye de ho ensem ni nyina no ebeto atiefo anim yedamase